I čao svima ljudi, evo nas igramo malo GTA 4. Nismo ga prije igrali, tako da se malo i predahnemo od tutoriala i instaliranja operativnih sistema. Inače ja sam radio na virtualnoj mašini. Možda napravim neki klip o virtualnoj mašini, ne znam, vidjet ću. Uglavnom, malo sam se prebacio na našu malu osnovu. Znači, GTA 4. Mislim, nije to baš osnova, ali gaming je kod nas, ali ipak ja volim i ostale stvari raditi. Moje auto. Inače, prešao sam ovu igricu. Što se tiče igrice, veoma je dobra. Nema više šta, mislim, svi ste igrali ovu igricu, mislim, nema šta da govorim. Nema ovaj pijan, vidi ga. Crkni. Vidi njega. Vidi ove što je stala. Vidi, a šta te ja malo uvidi? Su starca, evo starca. Vidimo, sve malo. Ako je starca da... Ako je starca neće dirat, neću starcu dirat. Hajmo malo ići na onaj mali tamo, pa ćete vidjeti šta će se desiti. Onaj mali gradić tamo. Malo. Moram smo malo krzniti. I dosta igrice, znači što se tiče udaranja, dosta je realistična što se tiče ono kad udarite u auto. I recimo, za razliku od GTA San Andreasa, istina jeste da San Andreas ima veće mogućnosti, ali ipak oni su napravili bolju grafiku trenutno, sad što je normalno, ipak GTA San Andreas izašu 2005. a 2008. izašao GTA 4, ali eto po kompjuteru on je najbolji GTA 4, eto koliko je stara igrica San Andreas, dobili su svog novog nasljednika GTA 5. Tako da, malo sam profilu, nema veze, htio sam se okrenuti ovako, ali nema veze, moram ovako. Jesmo je skršen auto, vidite kako je skršen. Što je skršen. Inače, neće ovaj gameplay biti nešto dugo. Nisam nešto očekivao, ipak imao sam neke problema, htio sam snimiti Far Cry 3. Možda bude u ovih narednih epizoda, ali ne znam još ništa. Tako da, ajmo malo snimati GTA 4. Ne znam. Evo, ovo je naša kuća, ovdje imam ja svoje super moći na telefonu, možete misliti. To su se čitali. Izgleda da je krenuo jutro, tako da nema oni žena u onoj igrici. Što se tiče ove igrice. Ona je inače. Ovdje bude obično. Ali nema veze, moram opet tražiti. Bježi, vola. Izgleda da nema. Nema, oni budu ovdje, ali nema veze. Mi ćemo se sad malo vozati. Što mi rade? Ovdje moram ja njih pobiti. Samo malo. Vidi ovoga, jo, honey! Jo, što bi razmijem? Crkni! Evo ga. Šta si se sakrio tu? Ufaću ja tebe, a onaj. Jesam te raznio. Nije budale. Vidi. Pa imamo isti auto. A uzet ću malo ovaj auto. Samo malo.
Gdje je policija? Gdje je policija? Bježimo mi, bolje je bježati. Ipak će uzeti svoj ovaj auto miljenjak. Samo malo. Ljudi, riješili smo se policije, mene policija napada, tako da to bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!